অৰুণোদয় ৭৫,০০০ আৰু ঘৰ এই তিনিটা স্কিম আছে মজবুত চলি আছে বিটিসি অঞ্চলত এই স্কিমটো बिटिसिनि एरियायाव साख्रि मावनाय आरो सेक्रेटारियाव साख्रि मावनाय बिथांमोननि दरमायाबो जोंनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जाला बियो स्टेट लेभेलनिफ्राय जायो दैट मीन्स जोंनि जा रेभिनिउ कालेक्शन बे कालेक्शना जोंनि बिटिसि सेक्रेटारिनि परिबर्ते स्टेट सेक्रेटारिसिम ट्रान्सफार जालाङो ইউপিপিএলৰ মিটিঙত নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰুণোদয় স্কিম নাপাব এইটো এক নম্বৰ যদি ইউপিপিএল মিটিঙত নাযায় তেতিয়াহ'লে ৭৫,০০০ টাকা নাপাব এইটো ২ নম্বৰ অৰুণোদয় ৭৫,০০০ আৰু ঘৰ এই তিনিটা স্কিম আছে মজবুত চলি আছে বিটিসি অঞ্চলত এই স্কিমটো তিনিটাটো প্ৰমোদ বড়োটো মই সুধিছোঁ আমাৰ ৰাজ্য পাব্লিকক মই সুধিছোঁ আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়োটো বড়ো না মুছলিম না বেংগলী মই এনেকুৱা সুধিছে কিন্তু ইহঁতে কৈছে বড়ো যদি বড়োই হয় তেতিয়াহ'লেতো সি বড়ো মানুহকে উচ্ছেদ কৰিব নালাগিছিল নিশ্চয় বড়ো নহয় নেকি বেংগলী হ'ব পাৰে বা মুছলিম হ'ব পাৰে এনেকুৱাই কৈছোঁ মই তো সিহঁতে কৈছে নাই বড়ো মানুহ তেতিয়াহ'লেতো চেছ বড়ো মানুহে যদি বড়োকে উচ্ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু এই প্ৰমোদ বড়োয়ে কোন মুছলিমৰ কাৰণে কোন বেংগলীৰ কাৰণে কোন অসমীয়াৰ কাৰণে কোন গাৰো ৰাভা আদিবাসী ৰাজবংশী কোন নাথযোগীৰ কাৰণে কাম কৰিব বড়ো হৈ পেলাই বড়োকে চেছ কৰিছে পাব্লিক বিটিসি বাকী ৰাইজে কওক না মই অত্যাচাৰ কৰিছে না কি প্ৰমোদ বড়োৰ ব্যক্তিগত কথা এইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ ব্যক্তিগত কথা আমি একো কৰা নাই আমি কৰা জায়গাতে বহি পেলাই সি আমাক গালি দি থাকে আমি কৰা জায়গাতে মিটিং কৰি পেলাই আমাক গালি কৰি থাকে गिबियावनो आं साख्रि मावोमोन रिटायारमेन्टआ 2021 सन नभेम्बराव जाबाय बिटिसिनि आन्दारावनो जिमान एलेका मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवनो आं साख्रि मावजोबदों ACS आसाम सिभिल सार्भिस गतिके विभिन्न पस्टआव आं मावदों एक्सट्रा एसिस्टेन्ट कमिशनार आरम्भ खालामनानै BDO सार्कल अफिसार SD सिभिल ADC जोबथारनायाव बिटिसिआव सेक्रेटारि हिसाबै साख्रि मावदों थांनाय 15 इयार्स बिथांमोना सासनाव फैदोंमोन आरो बिथांमोननि जा सासन बेबस्था बै टाइमाव जोंनि बिटिसिनि जा अस्तित्व बे सुरक्षित जाना दंमोन नाथाय दिनै बे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया सरकार दानायनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि जा आवगायनि थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौ खहा खालामदों बे जोंनि बिटिसिनि अथरिटिनि बाहिराव स्टेट लेभेलसिम ट्रेन्सफार खालामनायखौ जों नुबोदों गतिके सोरजिनाय बिटिसिखौ बेबायदि हरखाबै पावारलेस खालामनायाव आंल' नङा जोंनि बिटिसि बाखि जिमान जनगण दङ रायजो राजा दङ सोबां गासैयाबो दुखु मोनदों गतिके बे फारसे जों दा बे अबस्थायाव बिटिसिखौ बोरै आवगायनि जा परिस्थिति आवगायनि जा स्टेटास बेखौ फिन लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय जों नाजानाया मोजां नाजानायनि थांखि लानानै बिपिएफ पार्टिया दिनै आनुष्ठानिक भाबे योगदान खालामो आल्टिमेटलि जों थानाय टाइमावनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ ट्रान्सफार खालामदो दा खोनानाय मथे जोंनि जा बिटिसिनि एरियायाव साख्रि मावनाय आरो सेक्रेटारियाव साख्रि मावनाय बिथांमोननि दरमायाबो जोंनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जाला बियो स्टेट लेभेलनिफ्राय जायो दैट मीन्स जोंनि जा रेभिनिउ कालेक्शन बे कालेक्शना जोंनि बिटिसि सेक्रेटारिनि परिबर्ते स्टेट सेक्रेटारिसिम ट्रान्सफार जालाङो